nihin September nikul leni thum thong nikul lali daha kha post thong Chimnak sham kan thok changlai Chin Miphun Karlak a Hriamnam in idau loading in CNFCC le CB INCNN Hnatlaknak an Ngei Chin Miphun le Chin Miphun Karlak a buebainak a chuatik a Pakhat le Pakhat Hriamnam in ituk dau loading in September nikul leni khat a Chin National Front Chinland Council le Chin Brotherhood Interim Chin National Consultative Council Karlak Hnatlaknak an Ngei tia thong kan thai Mizoram Shambun Zauri Unification Organization ZOR Ukhruaitu in September nikul leni khat a CNFCC le CB INCNN tonberuanak an Ngei I chu tonberuanak a chun atu bantuk in Hnatlaknak an Ngei Khawh hi asi chu tonberuanak chu aizol khwa a an tua I CNF in Vice Chairman 1 Pu Thang Ningke CC in Chief Minister Pu Pa Thang le ICNCC in Salai Lian Loi CB in Posi Lana an Kai Tonberuanak a lungtlinnak panga an Ngei I Chin Miphun Karlak Hriamnam in ituk dau loading ti mi pin a hinhu meeting a remna committee zong sarding in lungtlinnak an Ngei tia thai asi Thantlang SAC Ralkap Umnak in Pakhat CC Ralkap ni an Laak SAC ni Vanlawng a Hman Ṭhan Nizan September nikul leni hi a achangmi Thantlang ko chungka daunak a SAC Ralkap pol hmunhma an laknak in Pakhat chu Chinlen Cozah Ralkap hnani an lak kho I SAC ni jack fighter pahni in bom thlaknak zong atwa tia thong kan thai September nikul leni hi jinglai in Thantlang ko chung a ka daunak a fak I ha kha SAC Ralkap ni Shampi in Thantlang lai a voisha leng an ka pin a jack fighter pahni zong in bom an rak thlak SAC fighter jack pahni ni CB bank pong a voikhat NLD zung pong a voihni le Thantlang Baptist pong a voikhati in voili bom an thlak nizan September nikul leni hi Thantlang ka daunak a CB bank mai a ummi SAC Ralkap hun khwarnak in Pakhat chu Chinlen Cozah Ralkap ni an lak kho tia thai asi India Cozah ni India-Myanmar Ramri Hauhruang Meng Tiang an sar kho Cang India-Myanmar Ramri Hauhruang sarnak rian chu Meng Tiang kan tlamtlin chang tia India Home Affairs Minister Amishani achim Meng thongkhat leng asawmi India-Myanmar Ramri a Hauhruang sarding in India Cozah ni timtuanak angai I chu Hauhruang sarnak a chun India Cozah ni $4 million dengmang asen seng tia thai asi atu bantuk in Ramri Hauhruang sarnak in Ramri in rit thai si le Hriamnam lupi nak akham lai I ramdang boibai nak zong India ramchung a phak loading in akham kho lai tia Amishani achim India ramchung I Mizoram Nagaland Manipur le Arunachal Pradesh ramkul na hi Myanmar he Ramri atong mi an sinha I hi Ramri pola hin India Cozah ni Hauhruang sarding in timtuanak angai hi asi Mizoram le Chinram Karlak a Zalong te in tlonkai kho nak FMR zong atukum February tha khan India Cozah ni a show I rikhodar le zokhathar Karlak a chole thal na kai zong July nikul leninga a khan India Cozah lai ni akhar tia thai asi Lautu ram a nga tlai loading in Lautu Mizapi Ukhruaitu buni Nawl a Chuah ngatafuan akai chan asicha a Lautu hmun ram chung a Hauhman ni nga tlai loading in Lautu Mizapi Ukhruaitu buni September nikul a Nawl a Chuah tia thong kan thai nga fa keu chan asicha a atukum November ni somthum tiang Hauhman ni ngatafuan tlai loading in Lautu Mizapi Ukhruaitu buni atu bantuk in Nawl a Chuah hi asi Nawl abor mi pau chu tangka singkhat in singthum Karlak dantatnak le upadi ning dantatnak phunkhat khat zong pek an selai tia Lautu Mizapi Ukhruaitu buni thaitarnak atwa